Assalamu alaikum. Hurmatlı mekendişler, Jana Baytu kanalına katılışçылары. Bugün 16 may 2024 yıl tuğanlar. Biz Oşo Basaraş'ta özgen rayonunun Kurşap aylandası, Kurşap aylanda mınaşul porter bir avtoonası satып açıp. Biz porter boyunca bir katar malumatını bereli. Bu porterden çıkarılgan yılı 2000 yılı çıkarılgan 2-4 abiyom tuğanlar. Gördüğünüzler porter boyunca katar malumatını bereli. Porterden motor коробка бардығы таза, мотор жаңы басылыптыр. Андан 6 дөңгөлөгү бардығы мындай жаңы дөңгөлөктөр каталыптыр. Дөңгөлөктөр бардығы жаңы дейт. Артыңкы дөңгөлөктөрүн да көрсөтүп коеюн. Ходовой жактарында бардык жагынан эч кандай маселе жок дейт, иши жок дейт алар. Анан ички салондагы көрсөтөлү, салонда көрүңүздөр. Азман сыртына косметикасы керек дейт. Калган мотор, коробка, помпа içinde ne olsa bardығы жасалып жаңы мотор басылған екен. Керек болса терек чыгылат болуп, тыйын керек салчыга тура келип жатат дейт. Сыртынан жана айтып өткөндөй эле ошон азмаз жерлеринде косметикалар бар экен алды жагынан. Анан бул каптанын эшик жагынан дагы бир аз косметика иштери бар дейт. Калган жагы бардыгы идеальный. Негизинен сөөгү дагы таза дейт балдар. Көрүп атасыздар. Портерде өзүңүздөр дагы көрүп bağ verip, gelip, süyleşip, alsanızlar daha bulat onlar. Bağısı dağı büyüse düğündü, жақсы қылып koyup берем deydi. Özünüzler daha görüp, kızıkanlar, ağızın ekranдағы WhatsApp связь номерine байланышып, dağı da malumat alsanızlar bulat onlar. Бұл porterden bağısı 510 000 сом, жақынын айтып атат onlar, 510 000 сом. Dağı kemin özünüzler dağı süyleşip, Дагы да маалымат алсаңыздар болот. Бүгүн биз Куршап айылында сатылуучу ушул Hyundai Porter автоунаасы боюнча көрсөтүп, маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.